Halo, dobar dan, ja sam Elit, novi YouTuber na YouTubeu. Danas ću vam pokazati tutorial kako skinuti na komp mapu za Minecraft i ubaciti u Minecraft. Ako, kao prvo, otvorite Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, šta već imate i šta koristite. Ovako, onda kucate Minecraft Maps, evo ga. Onda kliknete ovdje Minecraft Maps. Zatim imate razne vrste mapa, Adventure, Survival, neka reklama, Adventure, Survival, Puzzle, Parkour, Creative, Game, Horror, imate još vrsta. Onda idete, evo ja hoću na primjer Parkour, da vežbam Parkour. Odem ovdje i sad ovdje imate više ovih mapa. Ako birate sad koju ćete, gledate. Da kad vam se neka reklama, izvinjam se. Nešto mi kompjuter pokupio neki virus. Ako idete, sad tražite neku mapu koja vam se sviđa. Ja na primjer meni se ova sviđa, kliknete na to, na ta slova. Idete map, ovako piše ime mape, map download map. Kliknete tu, opet reklama, izvinjam se. Kliknete download map. Onda sačekate, sad će. Evo 2-3 sekunde ovdje piše. Evo kliknete ovdje. Ajde. Evo ga, i stalno vam se snima preko Mediafire. To je onaj program za snimanje. Onda idete ovdje, samo da se učita. Idete na download. Onda može da vam se snima po 10 minuta. Sve zavisi od veličine, neki 10 sekundi i tako, evo. Ne se sad završi. Kliknete ovdje. Evo sad ćemo moći ovo da zatvorimo, samo se upali. Evo zatvorite, hvala Bogu da me više ne smaraju ove reklame. Joj, šta je urađeno? I uzmete ovo, stavite ovako na desktop. Evo ovako, idete ovako, ugasite. Idete na start menu i ovdje kucate procenat procenat. Sad će ovdje da izađe roaming, kliknete tu. Onda Minecraft saves. Ovdje su vam sada svi setovi koje ste vi napravili i mape. Ubacite to ovdje, vidite ovo su moje ostale mape. Idete ovdje, uključimo Minecraft. Samo se uključi. Evo ga. Play. Evo ga, uključuje se. Ajmo, evo ga. Ovako, idete single player. Ovako. Idete ovako, sad imate više, ovo je ovo što sam snimio, vidite, ovo su ostale mape. Evo, pokazat ću vam ovu, što sam sad snimio. Eto, ona vam tu izađe i samo kliknete Open World i izađe vam ta mapa. Evo, sad ćemo da ima kakva. Evo, vidite. Čak nas i pozdravili i napisali welcome to neki tamo Drax Parkour. Evo, sad ćemo da ima šta je to. Joj, šta je ovo? Pitaj Boga. Šta sve neće izmisliti ovdje? Nemam pojma šta je ovo, čekaj. Tu je negdje, sad ćemo da nađemo. Nemam pojma kako se sad ovo igra. Tu istražujete pa nađete i tako. Samo da ja ne padnem dole u ovu jamu i bit će lepo. Evo ga, level 1. Evo imate level.
Joj, šta ovo bio? Ne smijem da udarim u ova govna. Znači vidite, morate da idete, a da ne udarite u ovo ljubičasto, mislim, ne razumem šta sad ovdje. Ovo je treba, ne razumem. Ne smijem da stanem na ovo crveno. Ok, vidite, imate tu, nisam ja baš nešto dobar u parkuru. Sad ga ubodam. Ajmo, crku sam. Sad ubodam, da vidimo. Šta bi ovo, ne znam. Samo nam pojma, ako ste dobri u ovome, bit će vam lako, a ako ste ko ja, neće vam baš biti lako. Opa, evo ga. Vidite, tako, onda imate različite mape, sad ću vam pokažem još jedno ako hoćete. Ako mi se isto sviđa. Ovo sam snimio juče. Jedna je od boljih mapa po meni. Evo vidite, čekaj malo baguje. Evo imate ovako vaticu malo tu se zagrejete, samo nemojte da upadnete da se ne bi zapalili i onda ćete da crknete. Onda imate tu ove čestove, imate tu svašta, evo malo mesa, tu što već nemate, malo frižidera, imate šporete, ringle, šta nemate, malo stavite se, vam se okuva, imate malo da vas pijete vode, 5 godina, da, ovdje imate malo ostavu, vidite, mnogo dobro. Imate čak gori sprat, ma zamislite. Čak i ove plaštove, mnogo zanimljivo. Evo vidite, imate ovako malo police da čitate lektiru Robin Crow. Evo imate ovdje i šta je bre ovo, nešto tu. Evo malo slušam muziku, evo da mi je ova ploča. Evo malo slušam muziku, dobra muzika. Dobro, imate malo tu čestova. Malo se čuje vatica, malo muzika i tako. Da imate malo ovaj nakovanj, malo tu da skačete po njemu ovako i bit će vam zabavno mnogo. Malo apstraktne umetnosti i to vam je to. Uglavnom ove mape su zanimljive, dobre, čudesne, imate one survival, one su po meni bolje, gdje vas napadaju tamo zombi pa se branite i svašta nešto. I evo ima tu i spavajuća soba i svašta nešto. Evo ovakva vrata najviše mrzim ja, vidite ne mogu da uđem. Ovo me najviše nervira. Kod svega, ušao sam jedva. Evo vidite, ovo je valjda adventure map. Onako samo da gledate i to prođete. Inače, ovo je bio kraj za danas. Ovo za današnji tutorial kako skinuti mapu i ubaciti je. Doviđenja i vidimo se sljedeći put.